Assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب في التقوى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. يبكي الله سبحانه وتعالى في الدمام وطوب وسنين حمد يبتل ينتري وجوله إلى رمال محمد صلى الله عليه وسلم أمه ونول يمين سوى يرمال وجول صحابة بفوق وجول إهورة كلا جوكو دينك بجوكو نوكا نغتاورا كدين جوكو اللهم آمين. واللي في دنيا الله يرمنا ويرمنا كرم قرب الفوق وأدنى دمبغل وفي بيدو دمبغل في كل الله. باب في التقوى. دمبغل في هرغل الله. التقوى هو أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وسخطه وعذابه ونواهيه حجابا وسترا ووقاية. كويت كل الله تقوى ngol kongol do ko minal migaya wadugol heedode wadugol défense wadugol hoggo wadugol heedode hakkunde muɗum e dikkere Allah ne howa ɗon hara dikkere Allah ne hewtotama waɗa heedode hakkunde mum e ko Allah haɗi kon hara on tigi lumbata yaha ka Allah haɗi ɗon. ɗum ɗo woni ko fanda ɗo on tigi hula Allah sabu huli Allah ko tawa ɗum ɗon dandaymo jarbugol ko Allah haɗi ko tawa ɗum ɗon waɗay lomboto hakkude makko e tikkingol Allah tawa watta ko mettata Allah sabu wonkulol Allah ɗon. ɗum ɗo woni ko fanda ka darbugal ɗo. si tawi juɗo ɗo yehi ha hewti on daraja ɗon o heɓi on degré woni hulɗo Allah waɗi heedode hakkude makko hokko hakkude makko e ko Allah haɗi kon ton o lumbita kon few o watta ko Allah tikkirantamo haray oɗo no e jam. wonduɓe makko ɓe kadi no e jam sabu neɗɗo ko masibo neɗɗo ko tana wallahi neɗɗo no heewi lorra mari nafoore muyi kono neɗɗo no heewi lorra ko watta ha tawa lorra neɗɗo kan hewrata yimɓe ɓe jamfaji makko ɗi
ƴoyreji makko ɗum kala banteyagal makko gal piltu paltu makko o watta ha yimɓe ɓe dara ɗum no wo ko so huli Allah sina ɗum a sakkoramo to tawa o wili ɗo inoto wallahu mustaan Allah subhanahu wa taala no yamiri en enen julɓe ɓe nokkiri bus e nder deftere makko nden wonde ko yegguru Allah en so hay noon Allah fellitike hunde wan nokkiri noogay sappo andu ɗum nasamata andu ɗum nasamakala e makko ɗum no hitte makko de ɗen ande hayso ko nde wotere to mo wi waɗe hunde kaari hade ɗum ɗon tun yona ko jarbe hande kadi ɓay Allah nafi joom Allah watta samata few ɗum noon o fillito nokkere noneji kadi noneji nuɗuɗi wonde ko rerɗingol wonde ko hulɓingol wonde ko fodugol wonde ko kambugol ɗum ɗo sama kala laamite no jeeya mumɗe ayaje ɗe o addani en ɗo Allah subhanahu wa taala o wi he ko onon yo julɓe hey ko onon yo gomɗinɓe hule Allah no haani hulirde noon taw may dey si wona on julɓe satti o sattani o wota o maawi so wona hara ko julɓe yo taw mayde no ara tawa ko julɓe wona julɓe hannde ɓe wona julɓe janngo wona al doñol ngal wonde ko ni ɗon ɗo ko yamiroon ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha hule Allah haqqa tugatihi no haani hulirde noon o wi ɗo aya on ɗo ɗimmo on fattaqullaha mastata'tum oɗo aya o firi ko aya arano on ko faada e makko ko o wi hule Allah no Allah hana hulirede noon ko honno Allah hana hulirede ha honto hana hulede oɗo aya Allah wi ɗo fattaqullaha mastata'tum hule Allah foddetaaka وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى ودو آية فجناني إن ومو يأكم كفادا كم آية آرنا وعند كل الله 100% no ɗaɓɓirani no landorani no haniri noon welaafi yo noon ko wiyen awa si tawi foppo heɓata kono ko tigi mari feere ko fo yo waɗu hen وقال الله تعالى على طول ويقول فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا hey ko onon yo julɓe gomɗinɓe hooliɓe Allah hule Allah woɗon konngol feewngol ɗo mana ko konngol wondugol e goonga wondugol e sawaba wona fena fewna on ɗi wal ayatu fi l amri bittaqwa kathiratun ma'lumatun ayaje ɗen arɗen fi yamirgol kulol Allah hiɗe ɗuuɗi hiɗe annda kadi wa qala taala Allah to ɗum o wi kadi façon goo uslubu goo ɗum gam ko yamirol o wiya man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasibu andi neɗɗo sa faala heɓtugol mum a ɓangirinemo ko wonɗamo yamirde kon intérêt makko wonɗo nder ton ɗon so andi intérêt wonɗo nder ton ɗum wakkilo to joni o sayi waɗu hunde kadi fi on waɗu tum minima ya waɗu wallela ha hunde kaari laato si fi on ɗum wallela ɗum kono wallela haɗa heysi laatike ammi watte hunde kaari an kadi waɗata hunde kaari an kadi mi nomete ɗo an kadi mi wattata ɗo joni haysina fi wallugol ma wallata joni fi wallugol hoore ma Allah subhanahu wa ta'ala ɓay mo andi ko kanko moƴƴini en himo andi ko honno wawde o wonde ko noon ko ardanta e ngol laawol o wi mo huli Allah wa man yattaqillaha ɗo o yamirani yo e hulu Allah o wi kono mo huli Allah yaj'al lahu makhraja o waɗanaymo laawol yaltirgal so ɓittoymo o waɗanaymo ka o sortora so yehi ha yewtini awa ɗo no lanni ɗo c'est fini non Allah da ɗon men handi dari kam sortoyi handi mi sikku ɗon ɗo handi lutta e mum wonna on tigi yantirgal so ɓiƴi wo koye ɓay porte sortir mum ɗon ko
opportunité go fi kulol Allah ko nafoore go dimmundu wa yarzuqu min haythu la yahtasib o arsike mo ka wasinkirana arsike iwre wodere no heba goddum taw sikkano do mo hebira do few ye awa ade ngardi hey mi sikko ko ma kono hey Allah wadi hey Allah mo ina qur'an Allah mo ini do da ko dado gongo da ko hebu gongo do wela tan neddo sago makko si bitti ko yo dado si satti fi hebugol sago makko yo hebu idan sa fala dado to mabitti heba to mafala da arsike o yaaja Allah wala barke makko bel ko hebda ko hara barke na mudum hara naftara dunki toray nafita adna al akhirah qul Allah non ci wara wa qala ta'ala Allah tawdo mo witani fa'in in tattaqullaha siwuli Allah yaj'al lakum furqana warna yon sendindirde ko sendiran taw gonga fena furqan o kora sa sonti wuli Allah tuma jibili be ari won Allah holla yon tigi don ko holnum hana libede ko no hana jette shaytan adday shubhat adday shukuk adday pije be no neddo jiba yeli sikkitaade ya ha on tigi jibo data kel ara on tigi jibo honu gal o jokkata simo huli Allah Allah holla yon kita hawri dinambo e ko dabba ko tigi don ko nafoore wa yukaffir ankum sayiatikum o yawtano on o hobbitana on o yaafo on bondi mon ni wa yaghfir lakum o munyano on o yaafo wallahu dhul fadli al azim Allah ko jokkura non laari do kadi pour Allah mo defay warane on tigi jibini bi jidi ka yimbe be majjirta to laawi majjere e laawi peewal si ari battolirde ha ñootodira fayda sa ari don ka ande ko hongol e hongal jokkata sa huli Allah wallati hawra e dabbangal ngal tigi ara ko laawol peewal dimmundu bay neddo bonne neddo falje neddo waday bakkar sabu kulol Allah gol Allah waday non do yawtara mo bakkatu di makko ni muññom modi kulol Allah jogi nafoore haji ko goto ngedum do tun no yoni ko wakila goddo fi hul Allah nafi non di do fu o wi wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun aya jele yewtude dum ko fi kadam bugal do fi qul Allah hide nudi ha inde anda kan ka alquran wa amma al ahadithu amma hadithajini ma ku dinala tindinaji yo neddo hul Allah so huli Allah ana forno mudum hidi nudi kanji o addi do o fal awwalu hadith arano kadam gal kan ko wati capande jeego e jeene mi deftere fudda annabi hurairah radhiyallahu anhu qala itama abu hurairah yalla weltana sahaba ben fop o wi ila ya rasulullah wi a hey ko ayone laade mo be wi do sahaba be kono en jantino ko wonde arabu suuda golludo sabu faandaare ni sertude do ko bayhi no anda hombe wuri pellet ko sahaba bengu wi a he ko anyonela da blanda man akramun nas yimbe ben fop hombo buri teddude e yimbe ben fop hombo buri madde teddugal gala nela do maaki atgahum ko burdo be hulde Allah o burdo hulde Allah o on buri teddude inna akramakum inda Allahi atqakum ko buri en fop ko buri en teddude ka Allah ko burdo hulde Allah no gasalo hakkunde meden ko na on bura teddinede no gasa on no yawa no gasa on no hoyfina no gasa on no jasina so woli jabataki so woli hedataki so fewji jabataki so yamiri doftataki so hadi accataki on haraka Allah kanko woni teddudo dara maki no wawi on jollinke sekibe tumude nyobbibe froise tawa
andari ornateri makko ni ndari ko goddo borni en banno yurmi tawa o ko gido Allah entinno angle be dum gido Allah tigi tawa hayso wondi o inni Allah wallahi Allah asa ina ndi ana ada ko tumbere ke Allah sa ina o do gido an tawo do o yana e wodo re makko ta ko be wala kafara aki bisaji na yan kono welan o wi awa ko buri en teddude normal yimbe be fop buri be teddude ko burdo holde Allah fa qalu laysa an hadha nas'aluka be wi e nadu melandi nadu no melandi mako wona ngal teddugal don kala o wi fa yusufu nabiyullah ibn nabiyillah ibn khalilillah en asay ko teddirgol lasilan kagal tawi o manan woni be no kukari be manan be telimile be manan woni be bowe be manan woni awa ko manan do ko mentale da be kari o tale da be kari me hewti do ko men ji jankari no gasa ko teddirgol fi dum landi do awasi ko dum ibe be foko buri teddirde dum ko Yusuf o wani Yusuf ko annabijo Allah ko biddo annabijo Allah biddo gido Allah Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim itawi ko holo gotum awa men ko mi nyi jankari re Yusuf no yeso ma hanke qalu bi laysa an hadha nas'aluka ونادوا دو فايم نادوا ملنديك قال وي فأنا أدري العرب تسألونني من فاميكو لئي عرب دي فانو ملندار ما أدري العرب هو عرب من يعني جوني نالوت بكو دمبي تيجي عرب من أنا عرب فوتيل نغال كورتوغال ديبي كورتوغال بوري automatique oui خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا pour moƴƴude e arabuɓe ɓen ko ɓurnoɓe moƴƴude fewɗon majjiyan ko adal islam ko ɓen kadi ɓuri moƴƴude ka nder l'islam si ɓe naati si tawi ɓe jangi ɓe faami diina ka ɓurnoɓe kellude e arabuɓe fewɗon ɓe wona julɓe si ɓen naati ka l'islam ɓe jangi ɓe faami ɓen kadi ɓurta kellude fayda taafu kala ka wonti wona taafu no woodi woɓɓe ko ɓokkamude la fil iri wala fil nafir la fil iri wala fil nafir wona ka julaɓe ɓe tawa ɗaɓɓuɓe tammaru wona ka tedda paɗe ɓe tawa sa kora ɓe luuboto ɓe fella ɓe ɗum kana ɓiɗɗa wona ɗo kañum yo ka frontiére kaga ɓuri ɗatirde o ɓe yaama daare Umar radiallahu taala anhu fewɗo jahiliya he o gerno ko fille kono Khalid ibn Walid en ɓayra gueɗeji ka julɓe ɓen soñja toon fof ko Khalid no tawan aɗonade kal islam kala ka o yeeyi o jonna o wiya o joni aɗa min halfinima ɗo ɗo fi guere on ɗo si allahu jaɓi o natani e guere o yalta sina o fof soñjono julɓe ɓe moƴƴi Uhud jeeya ko wanno ha julɓe ɓe foola kono o yi kadi ɓe o naati kal islam oɗon famete ɗo ko nanan makko khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam ida faquhu ko ɗo andoto pellet ɓe wonnoɓe kalali on tumati dartin islam o haaɓi faro farandi soñji julɓe ɓe ha ɓayɓe naati kal islam ɗaɗe Hamza en ɓayɓe naati kal islam fof wi alhamdulillahi tawi woni pildeseur ko bombarduɗo ko fof yewti ɓawaɗo nam ɗo ko ɗum hay ene ga no anda no woodi dartinoɓe sunna soñjunoɓe sunna sunniyankoɓe ha
radi sasini tongani get ha dawote to Allah moƴƴi ɓe faamu sunna taɓe ƴim ɓen kadi ɓe naati awa ben joni goɗɗo so sa wonde ɓen no fayɓe hunde ɓe nani ceerno kaare tawtiɓe nani alani kaare tawtiɓe cheikhu kaare minen joni cheikhu kaare defande kamɓe maɓɓe woni awa ɗo joni ɓe ala ɗo joni ko ɓe watta hiine ɓay kamɓe ɓe ɓe woni joni ko wonɗa o joni a wolaɓe to ɓe dartanoɓe no keli buy ko noon tawande kadi goɗɗo sustata tawa ɗo ko ya suuɗu ngayni mum fayda ka ɓernde ma tanzuru min tarfin khafi ko kuulagol ɓe ha minen anndi ko woɓɓe no ga minen ɗo ka anti susta waɗe kadi ay wonde o wi ko ni honno addi oɗo hadis andi ɓawa ɓe ko ɓe atti landade kon ko homo ɓuri teddude yimɓe on laaɗo attori ko ɓurɗo hulde Allah o addire noon goɗɗi go kadi yimɓe ne heɓla teddungal ka asko igol ko ɓe suudu kaari en ni ko taniraɓe kaari en ni ko geɗalɓe kaari en ni ko sabondirɓe kaari en ni ɗon yimɓe tedduɓe ko haji on sabondir tumaɗa esraɓe kaari en no ɗo yimɓe ƴettani ɓe ɓe ƴetti geɗal maɓɓe ƴeewan seena ɗo ɗum kadi ani waɗi on yimɓe ɓen haykatake kono ko ɗum ɗa ɓuri piiji ɗi yaaday wonde e hunde ha nokku goo tum nde hunde feƴƴa nde a dartoɗo nde a feƴƴa idan o wi ɗo wa faquhu bi dammi lqafi ala almashhuri gaafo on waɗa faqu waɗa mo damma ko ɗum ɗo ɓuri lollude wa hukkiya kasruha faqihu ay alimu ahkama shar'i ay ɓe andi ñawoje sharia ثاني حديث ديمون دو كان هو حديث جابان جدي بدفتر الفقه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. oɗo hadis ɗimmo kadamu gal ɗo ko abou saïd al khudri woni ko fillimo yo allah weltano weltano sahaba ɓen fof weltano ene kadi watta ɗo o itti ene laaɗo sallllahu alih w sallam laɗo allah maki inna dunia tabiti wonde adna o holwaton ko welɗo no lewñi hol no weli no lewñi ko ɗo itta al halwa o on bonbon lewñude ɗen halwaɗe wiyete ko noon wirete kala bonbon sono lewñi wiyete halwa halawi bonbon lewñude adna no lewñi o yeddi ɗum yo ndaaro laamiɓe ɓen embouteillage waɗade ɗo kono kamɓe sire ngara ɗum fof porto côté fiw yataɓe haynaɓe ɗum ɓe ndaaro hakkita haynaɓe bal no wawi laayiɗi fof ɓurde ha on tigi feƴƴi ndaare jomiraɓe jawɗe ɓe ɗe ɓe ƴawata hoore mum ɗen no woodi goɗɗe goo fayda fof ko automatique hay sa ɗani de daygara hingal yahude so ngal ɓartike goɗɗum ngal dartan hoore magga no ɓuuɓi no ɓunni siko o taji ko 5 étoile piiji ɗin fof ko lix fof koko ɓuri welde kon koko moƴƴinana yani ko dernier ko ɓuri welde kon ko ɓuri fotde kon ko ɓuri labede kon ko ɓuri ɗatde kon ko ɗum kam ɓe henni halwa kono probléme o ñande goo taway tagi o wi khadiratun adna no hecciɗi no foti ɗaaru sa naati e galleji ɓe allah yeññani ɓe fleur ji gazon ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗi piindi no foti no moƴƴi no hecciɗi no ɗaɓa wa inna allaha mustahlifukum fiha allah o lontidiray on ka aduna ɗo ɓeeɗo wona ɗunkitora metta ɗo metta ha nde wottere ket on ɗo yaha goɗɗo kadi ara lonto i jooɗoɗon fewja waɗa décret ji yaltina waɗa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo
ko sokete be soke ko radate be rade yaltinde be yaltine bandite be bandite nomete be nome okkete be okke je hande wotere ina RFI wolbe go yo ko ngono ka joni ko kare kon on ngolonti dire on ka wonde tawa ko do wonde tawa ko fi on mo wani tanon fa yanzura kayfa ta'malun fi ondaru ko watto ko kanko no andi go ondaru gol makko gol do ko ondaru gol fi hollu gol hono Allah subhanahu wa ta'ala no andi fop ko wadi ko e ko wadali ko e ko wadoyta ko fop no andi kono fi nangu gol e o wada piiji ni kadi fop yen fop seedo fewdo anda ko fewdo hunde kari wada no fewdo hunde kari do manni no anda ko wonno hunde kari ada fo seedo e ba ko lando mo jonu menen ko fewdo on me himbi hunde kari menen ko fewdo hunde kari ande ko fewdo kari ngai kita ko fewdo kari hunde kari wada dum don tuma dum da maha dum da dum antinna ko fewdo makko hunde kari libano hunde fewdo hunde kari wada no fiyo yo ndara mo be si fewdi tike si Allah okkima jawdi fewdo ko arata ka adna amara tamar ala jibina tawi e mo wonde dollar ma euro ma kange ma kalis ma nagge ma leggal ma go kam to ari ko tamba fus mara ay farta hunde mara pampe so mara o arkene tay adna on piiri fop no jeya fendo ko goddo jimiteno ayata tawa hinu defitare do de do mara jeydo kum tere hunda mara jeydo hino da nayi kono jo ala de ala jeydo hino chonci kawali kono jeydo ala o foppuno jeydo ko wobbe on da lontare ko wobbe on da yettude juude mum jonno on dumun ne do Allah o korima hebi bus mundarude yimbe be kan mundarude ko honɗum watta ay ko dumu non seeda nyande hara kala feƴƴi wobbe kadi ara lonto ma ni jawdu benno kadi ma yo be ara lonto ma kono woni lonto dire sika kalamu kono siko lokeli fof kono ataw wobbe no don lontidabe an kadi ay waydo wobbe go lonto ma fi yo ande mo be dum mo tarikha yeji data tarikha mo nyanto ma don mun no fami no tani gera ko farala nyande feƴƴuda tarikha on tagita ine ko dum wadayno ko urdo hulbini fure hulbinaki woni beji bus ko wada andi kedi wada ma wo bawo wadde be mayi ida ko wi ko yo ndar ko ngi wadde ko o wi no fattabu dunya hule aduna rente e aduna watana ko do atti sabu do atti hadiso fattabu dunya rente aduna hule aduna de fiwe bitanike ma fiwe banima fi newede hebi ke mudum teddugal hebi ke mudum jawdi hebi ke mudum laamu hebi ke mudum fewjore hebi ke mudum wata ida de andu sanzay ko imma sanzay do wuri ma sanzina may demande ko wi watta mun nisa rente sonnabe be hule sonnabe be pour gongol ko rentagol hara ukake mabbe hara weddu dale mabbe hara communication jidu dale hakkunde mu nge mabbe sabuna ebe way mortinde goddo wona fo way wa Yusuf sonnajo o soka dammude den fo wonti don der ko on tum alla tum reedu wayna ko gorto wayna ko antongi hoore on tigina don ma'adallah alla dalla don non ko tayto battoda de sabuna ko mun sala ko mortorde وكم من عالم زلة وكم من شريف وكم من تقي وكم من ورع وكم نفوت كمرتو تنك سنة بين جانبوبه ما تدوبه ما كوهو ما رينينو ما بسيكانوك وبيرنت سنة بين سبب فإن أول فتنة بني إسرائيل سبنا فتنة أتني بني إسرائيل أنكم إيراني به كانت في النساء ككسونا بدون مرتقول بنو إسرائيل أتي تقول بكو الله يميري بكم جربكو الله هديكم
sabu on ko iwruno ko ka sonnaɓe idan wattanen fondo ko ɗum goɗɗo e maɓɓe kamɓe faalaɓe bonnugol ɓe o indi o kanko si tawi sonnaɓe gooto lutti adna hara ko gooto pet hara e mettanamo fii ɓoylugol feewnoɓe ɓe hara ko sonnaɓe gooto ko ɗum waɗi hande no metti daɗude ka ndaarugol e ka heɗagol itti e sikke ko luttitonkol o Facebook no hulɓini joni gonɗumɓe woni e wadde ɓay ɓe andi si ɓe waɗi joni nokkeeli tawa ɗum ɗon ɓeyna ɗum ɗo ko fii tum ka rewɓe ɓorti ma ka waɗoɓe zina film uji porno e ko wayi tawanno ɗum ɗon ko ɗo ko ɗum ɗum tum woni ɗon no woodi goɓɓe ko ɓe yarata ɗon few fes ko yanga o ɗon si ɓe andi ɗon ko ɗum woni ɗon ɗon ko ɓe yarata ɗon joni gonɗumɓe woni e wadde fii ya on obligé yiya ɓe adda conférence ji karamo koɓe lunduɓe andaɓe ɓe adda ka watta conférence ɗum ley ɗon ɓe adda ka gorko debbo woni e lundude ley ɗon ɓe adda ka karamo kojo woni e yewtude a faalani joni karamo koɓe ne londi hakkude to ya faalani de kono a iwataɗa yahaɗa sina guitemaɗe yaneda koye nder ɗon ɗon yawe hayna mi daari ɗo seeɗa yaha tawa fayda ko wonti darata karamo koɓɓen ko yewta ko conférence e ko darata ɓeeɗa kon fayda foti yaha fayda hande kadi o rewa karamo koɓe to ko fen hen fiyo hewta ɗum ko min amda silahihim fi tahrifi nnas to jeeya alaji ɓurɗi welde ɗi joni hutorde ɗi fi ɓoylugol yimɓe ɓen accitinna ɓe ko Allah yamiri kon ɓe sonnaɓe ɗum so yahi ka hôtel ji ka avion ji ka supermarché ji kala ka yimɓe ɓen ɓuyanta yaha tawa sa a hewti mo wiyata yeeso ma on jaɓɓotoɗo ma on tawa ko sonnaɓe kadi ko suɓaɗo suuta réception ko fanɗi e réception hôtel 5 étoiles yaha tawa ka réception ɗum tawana sonnaɓe sonnajo labaɗo moƴƴina ha moƴƴi hewta tun o mosane tawana on woni ɗo hôtelier ɓe jindoɓe toon ɓe ka avion je ɗum fof fayda no metti fi torki Allah yo Allah hisini yo Allah dande yo Allah reno en wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.